Urreti laizterra. Hortxe jatzen ga. Laizterra. Aldan bezala. Laizterra. Ezin gaitatu. Gautxu bia. Hortxu bia. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jaun zuekin eta zure espirituarekin. Semeok etor ditzan humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz aharsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzada betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Lagun dezaiotela jauna zure elizari, Domingo Apaiz santuaren irabazi eta erakutsiek, eta zure egiaren predikari miragarri izan zenak, egin dezala otoitz gure alde. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio Bibuluki, Moisesek komena egin zion herriari. Galde ez zaiezue antzinako egunik, zure baino lehenagokai. Galde jaunak gizonaren gainean sartu zuenetik orain baino. Bai, aldaz, zeru muga batetik besteraino izan baizin handirik, entzuna eta horakorik, bai hotela erdirik zu bezala jagoikoaren mintzua, sugarren erdi, zu bezala jagoikoaren mintzua, sugarren erdi, hitz egiten entzun ondoren bizirik gelditu denik, alda jagoikoak erdien artean beretzat herri bat hartu nahi izan denik, jaunaz duen jagoikoak erditon zuekin egin zuen bezala, aldeginez, ezaugarriz eta bilagarriz, gudu eta eskuaz azkarrez besoin hartuz eta izugarria dariola. Guzti hori ikusi erazizaizun jakin ezazun jauna dela jagoikoa eta hori beste jagoikoa ez dela. Zuri erazusteko entzun erazizuzen beren mintzua zenutik. Lurrean asko handi urak ikusia zizun eta askoaren erdian entzun zituen arren izan. Zure arrasoa maite izan zituelako eta haien jatorria aukeratu zuelako atera zaitu berak Egiptotik. Bere indar handiz, zu baino herri handiagoa eta indartsuagoei nagusitza kendu diez zure aurrea. Zu ansar erazteko eta haien lurra zuri ondare mateko, gaur gertatzen den bezala. Jakin ezazu beraz gaur eta sinitzu diotzez jauna dela jarduiko bakarra. Goiko zendua hartan eta behiko lurra ontan. Ez da besterik eta izazu gaur ematen dizkizudan lege eta agindua zu eta zure ondorengo semeak zoriontsu izan zaitezten eta bizitza luze izan dezazuen jauna zure jamoikoak beti ematen dizu lurraldea. Jaunak esana. Kanta jaunari
Izan ere, bere bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du, eta bere bizia nigatik galtzen duenak berezat gordeko du. Zertarako du, gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia ordatzen badu. Edota zer eman dezake gizakiak bere bizia berriro eskuratzeko. Etorriko baita, gizonaren semea, aitaren entzatan, bere egiruekin, eta ordua bakoitzari bere egiten neurriko ordaina emango dio. Egia diozuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, gizonaren semea bere erregetzan etortzen ikusi gabe. Jauna, esana? Gaurkoan, Elizak, santu, nik esango duke, eragin handi xalarreko bat ospatzen duela. Guzmango Santo Domingo hain zuzen ere. 13. mendean, bi santu egon duziran, halako bultzada berezi bat, halako erreforma sako bat burutzeko laguntza handia eman ziotenak Elizari. Asisko San Francisco eta Guzmango Santo Domingo gaurkoan ospatzen ari girenak. Eta fundatu zituzten ordena mendikanteak. Bizkoak garai hartan, halako relajazio garai batzan, eta bizkoak fraien momentu halako krisia batean bezala zeuden, nahiko akomodatuak, nahiko egokituak, momentu xamarrak eta honiz, eta ez ziren gaiztoak, baino horren aurrean, halako mugimendu katalistak eta purista batzuk eta sortu ziren Kataroak, Albigenseak eta holakoak. Baina Elizaren eta bere jerarkiaren kontrako jarrera handi batekin. Asisko San Francisco eta Guzmango Domingok halako erreformak burutu zituzten eta berriz ere saiatu ziren Eliza bere autentizidadera eramaten eta biziko osagamendu batez ere, baina ez Elizari eraso eginez, ez Elizari kalte eginez, baizik eta mesede eginez. Beti bere jerarkiarekin, eta santuarekin, atestikuekin, bat eginik, eskutik joan da. Estas reformas, tanto la franciscana como la reforma dominica de Santo Domingo de Guzmán, que estamos celebrando hoy en el siglo XIII, dieron un gran impulso, una gran vitalidad a la Iglesia, buscando unas órdenes, sobre todo, que abrazasen en la vida concreta la virtud evangélica, el consejo evangélico de la pobreza. Digamos que una pobreza práctica, por eso crearon órdenes mendicantes. En aquel tiempo vivían en una gran pobreza, iban pidiendo ayuda, luego para compartir también con los pobres, etc. Y en concreto, el carisma fundamental de Domingo de Guzmán fue la predicación. Por eso los dominicos, el nombre oficial de la orden es Orden de Predicadores. Era la idea de contemplar, tener una vida interior profunda y un estudio también de la Sagrada Escritura, de la teología, de las ciencias humanas, tener una sabiduría grande y una vivencia, sobre todo espiritual, muy fuerte, para después predicar y compartir con el resto de la gente aquello que estaban viviendo de ellos. Y de una manera con sencillez, con pobreza, buscando, como digo, abrazar de una forma más auténtica el consejo evangélico de la pobreza. En concreto, Santo Domingo de Guzmán, que era del
pueblo de Castilla, norte de Castilla, de Guzmán. Él fue un hombre muy internacional, estuvo en distintos sitios, pero tuvo una influencia muy fuerte en el sur de Francia. Como decía, habían surgido una serie de movimientos budistas o cataristas, los cátaros, los albigenses, que tenían una actitud bastante destructiva, recordaba un poco a los iconoclastas, también a los gnósticos de los primeros siglos, buscando un espiritualismo, una perfección, querer una gente perfecta. Tenía una actitud muy hostil hacia devociones populares o hacia la jerarquía de la iglesia, etc. Y tuvieron cierto éxito, sobre todo en esa zona de Albi, de Toulouse, de toda esa zona, y ahí es donde hizo una gran labor Domingo de Guzmán. Algunos dirigentes, digamos que los quisieron doblegar por medio de la fuerza armada, de los soldados, y sin embargo Domingo de Guzmán quiso hacerlo por la persuasión, por el medio de la oración, de la razón, de la predicación, del diálogo. Quiso convencer y realmente tuvo mucho más. Normalmente mediante la fuerza se puede reprimir y se puede vencer, pero convencer ya es otra historia. Y él fue más a ese convencimiento profundo y tuvo unos frutos muchísimo más, vamos a decir, auténticos y mucho mejores de lo que tuvieron los que fueron con represión militar. Una idea, podríamos hablar muchísimo de Domingo de Guzmán, pero una idea esencial de Domingo de Guzmán es el rosario. Digamos que él es el que populariza el rezo del Santo Rosario, una oración esencial, icónica, identificativa de nuestra religión católica, que a la vez junta la oración vocal, el repetir el Padre Nuestro y el Ave María, las oraciones más importantes que tenemos, y la Gloria también, junto con oración mental, de contemplación de distintos misterios de la vida de Jesús y de María. Una oración muy querida por la Iglesia, muy arraigada en el pueblo cristiano, muy fácil también de rezar y que ha hecho bien inmenso en todos estos siglos. Y hoy un poco le agradecemos a Domingo de Guzmán esa inspiración, digamos, inspiración divina, pero también el hecho de haberlo extendido. Y le pedimos su ayuda también a nosotros para buscar esa autenticidad evangélica, esa imitación de Jesús y ese querer compartir con nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, pero esa fe que nosotros tenemos, poder compartir también con aquellos que conviven con nosotros, que nos rodean. Eta egin ditzagun gure eskatzen. Horretan eskatzen dugu bezala Dominiko guztien alde. Santo Domingoren karismari deia mantenduz, elizari eta gizarteari mesede handia eginez segitzaten, eskatzen jaurgari. Eta sinisteko zaitasuna dituzten guztien alde, Jesusekin pertsonatik toko egiteko aukera izan dezaten, eskatzen jaurgari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo jauna. Amen. Yeah.
fedearen alde lanean ari direna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin. Eskerrak jakoiko jaunari. Egokida bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoeko ahal guztidu beti horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Guzmango Domingo Santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zure bizari. Indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren izaz, baita laguntza ere haren otoitzaz. Horregatik, aigeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarri hau. Santu, santu, santu,
esker, pekatutik garbi bizi daitezen, eta estuatietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaituko dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala eman duzu elizari pakea, eman batasuna. Errege biztiko izera gizaldirik eta gizaldietan. Jauna, pakea beti zurekin. Eman duzue pakea. Angoiko gauza, egin dezagun odol. Jaiko gure jauna, zure sakramentuaz janaritu behituzu. Domingo santuaren egun honetan, har bezala zure elizak sakramentu honen fruitu salbagarria eta irakaspenez argitzaile izan zuena. Otoitzez laguntzaile izan bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Medika zaintzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak. Zuazte jaunaren pakean.
Amen.